ina chandrila kaita ina ali hawai jenne asam paja sunnah hajaki ukiro tilala sampajang pamakari pong Allah taala atak kunaiya siruntu ilan sumukut. Apalagi itu kau baca nih subhana rabbiyal a'la nasaba ipakatan reni pong Allah taala napa to suju ipariawaini alewi suju mana watakalewi si bawa egoy di saat itu ipasibatui ati ni pangololori pong Allah taala neto kangati susata nabukarangi pintu langit. Itu ampai to pandrete komisam pajangi mangilo. Yo pui di pura pima beres lang maka di tar malaikat terlambak ko bos made milawon. Iya. Nama-nama igare. Yan itu nang kaya sa sampaja sunat toba nang kamodo atoba. Magi na ko tumakadan Allahumma agasane totoba na lori po Allah taala Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka na pura ni baca sayyidul istighfar itu po ang dampangnya tamu nacata ni malaikat nasa kami si pidilapor iyo po ko mas sampajang langsung makit pada komeki lo Jakarta wadingi mangoto tapi siulan na pelatu iya komeki Malaysia kapala ki nule dua ngasodom pani tapi aku meki malah siap pasawa ki 2 jam nila tu di Jakarta ya tapi aku meki masih aja tangoto aja tak kapal aja tak pasawa atalipo bawan langsung mako mati itu sampajangin na talipon na itu sampajangin na lingi pong Allah taala yan na to ampay de gaga wat di jama to ko masampaja de gaga pa nang kamu jama leangi batal degere kung mapuasa ito na nontong namo siya sumanonto dito na batal puasan tapi asam paja ni gare tanonto tan na batal malaksanakan ito ibadah haji na curita mahape de na batal haji na tapi mo sampaja mo jama ya tetap batal mapamulay mo buak kata bere mo de gagawat dicampur ya to letu bere salang ileto lagi yolo na tawe de la na palabay na bitta mamicue lagi kong kagago ko siya na melo ya panola yolo makina bitade palawan ringi na saba siuloh ko tu po ng Allah taala ina to ampe ko to masampajang aja na to kajili-jili maka je kong katayo siya cerita makon to lilala di mata dalawan re makon tahu pa kun runa ya siolon